BT Choi Vaiphei channel N2 te zo si labon che bai ole tuni hin story thak khat ngai nop tak ngai thadingin alaki sai tiwin a story min hi le Daddy's Princess ti hi azik tu hi le Cindy Suantak hi a story hi ken chu ngai num kasama ma a nangun le lala sakchit diu ka kinema abulapat atop ting elangai thak pik sit dingin eva kichil a chule ka channel hi like le subscribes elabol pik ham dingin ka hungchil po ka hi abol nai lo te a khaile tu hin Daddy's Princess chapter 1 simthak na alani tai tiu Daddy ka pe mo Manipur kai khel ngai mo katile kapan ihung ngai chula kumni chawei chu Manipur la di la new apat gamdang ngena la uma ki khom khalawa emela zo phale Canada PhD bolnan la 80 phada kenle ole kati ka new apat Canada ka kai ut hi kapan New York jok in sakin tin ut in daleng class 1 apat New York ka kai char ka graduate chan introduction hung ki bol masang ka huti lo le dan le kamin hello po in alam khan lao he kamin chu angel dim nei moi hi ka ping zo apat chadang him kanu hin anei thei mong pu doctor bangjat aki et sak nungale bangma hi theilo kapa chu chanu doi ma jing khat hikit ka kum som le li a hi kuma kanun naw apai a kanun again dan a kapa ki pak ji chu kanu khale naw apai apat bang ma bol sak tak ke lo ti kha kek thei to pa adop jing dan ei chu ke ka ping hi ka kum som le nga ei ta chu kapa ki pak talu pathian in van apat angel ei sol pek ei ati kamin ding ale angel asak top a hi wang kamin ale ei ko ngai pu kanu to kapan mineu tingena hung ko kapan ei doi talu ka neu lai a midang khoi dile ei phal ngai lo abi ka insung mi lo teu zizik taka hi Daddy's Princess ti ei ko siku ei hi ka hin le tu chana hi Daddy's Princess tingena ei ko ka cousin te ho hin Little Princess ngen ei tiu ke aping hak pen hi kha ei mulam zo si in ei dut the talowa kanun dut sol in law atiseka amau in unaw jizat laka numei khat chau uma bangkhok di atisek zipha chule kanu le gen de hello top sek ke hi kumni ka hi apata school kai ka ta chu tu hin kumsom ni na chet ka hi ka hi le chu kumsom thum lenga na hita zizik taka hi val senior ka ti sek ai hilam aman la khok salo story vel hi le chu a hero dinga min adoi thei ding dan hi ading sang kit mel hoi na lai pa kit ke hileng le doing ka midang hileng zilo bana chu doctor vak hikit na lai kapu te hi politics lam lung lut a hiwa a hi wanga kapu naw pa hi politics lam sang a medical lam lung lut so intin tu ka hospital et kolai hile ama a hi aman la cha nei lo hi takle a thima ka khuta alat doi tai class 1 ka hi apat ta hi ka to New York a ke school kai aman Dr. Razil ti kha kapate thacheng le kal khat vel dinga hungjin seku adang cheng chu ka ei et kol ka Dr. Razil zo a kha New York ka class 10 zo ma asem intin class 10 ka zo phata ama Manipur hospital and colding a hungpot ke ka changa class 11 apat ka graduate chan ka mention ka khosak New York a hi apartment khat to mention khat ka nei apartment pen ka mina mention pen ke minna kit ka ama nume hi mention ama mozoi ati ke mina ka koyu ei chu chule ke hi kuman kapacha ka hilam ei hello azik chu
kahung pot sun lele pot to ngai lo room ka umin tin story vel ngai thamai maizel mizo love story hi kangol pi in tin zana ka imut dikun abang ka ngai thak lo le imut thei lo phiel kai zik taka hi kanu le ka paten e gai seku e hi driver pa to la unik to admission vel chu va bol le chin u kapan hung ti pa driver mamo in la hung he mo car vel a ka chuang u teu lo bai da chi di ka hiu ka ti zo pha da ival senior pau chu mandiana mo ka ti le ka u Nicholas o daddy's princess admission bol di chu tu ni ki suti ta ven ti ka ti e chu hung ti in tin nei se sa na lai okay admission bol chai phat le right di ka ti le aman le okay my dear princess deal ka ti le aman le deal hung ti aning khada kanun hui ham la ha thak ui hung ti kapan bange ha thla ka ti le kanun la chanu sana tumin amang manga e kai go bata hila atie nui kan kala nui le kapan la mizo story ngai se ki cho he dad anopai nang le ngai phung le chin hai thelo de lai ka ti le ka u pani kha nuin tin pau tam lo in vakisa atie keile steva ka kal to in tin room ka lut le gal apat kanun la step chot na di ena kilik in la ati kit ka he ke chu la ka tung na di tung zo ta ka ki sak zo ka hung kum suk le kanun hung en vengin tin ngai na chu lo hung sa hi di posal bai re sapang te khula bang hung ti tap ka un khoi mol document te ati ken le ka pi nang pu bag lien ka pu pe pui ka ti bag neu cha ka ki pok mai ka u kha black ngena hung ki thum kit a glove to ke ka hi le white t-shirt chunga black jacket le black skin tight to white sneakers a ka ki vanin tin je chu ka right di chingu ka bol dan pa ngayo ai mi hung hello ten nungak le tangwal ki ngai di hung vak sa sek na lai ka u to KTM ka chuang gel in tin u ka ki en tu u ka nui suk in tin u ka tai do ngal u DM University ka tung u ka bol di ku ka bol vat u interview vel hung bol in tin u ke psychology ka neu apat lunglut ka hi takle e thil dot ho chu easy lam pangai a English mat teu chula ka correct piek ut dan chu tu hi psychology department na admission ka bol a hi alice kavak et chu mi vak tam ten na lai teacher te khat in nang pu van lal sang chanu mo hung ti in tin ka pa min amu kha adang te ho khan le maksa dewa hung enu ken le ka pa hi ku hi ti le thu pek theyu le ki pak inka student te la ka pat ka ti le ole atiwa thank you ka ti ka pot le ka u in zo ta mo ati but papa hi na a hedok u ka ti le ka u kha lawalaw thong azik tak hi milaka ka pa cha ka hi zika min eiza bol diu hi ka ut lo he in tin ka u hi chu mi hon mumun in tinu hewei chu ken le ka u ka ena student te laka ei thup pi ku ka ti le ole atinaw kha ka ti le okay a hoi chu ati ka u to ka right in tinu ke ma in fal sung fang khalo ti taka ka u ei chi pi na chu ka sui hi mai ka pan mi neu la first day hi ka hung thak dim hung ti ken le daddy ka ti lung oi lo dewa ka le okay mok ti ai chu driver la ki pui ti ei ticket ken le no thanks bai da ka chuang u zoi ka ti kanu to ka pa aping u ka kis intin ka tai do ngal DMU ka tung phata ka room di ka hol le numei khat to ka kisitu khawa ei ho pi intin kamin ei dong angel kai ka ti le ke manga izuali kai hung ti oi ka ki pak ji chu mizo te ala hikit New York ka umma kha kaloi nu mizo te hi
kaha ki thu thei talua min lesbian di ei saku abi ka ke hi tangwal ngai sak lo chule thu khat posal ho to le ka kisul seku ei lau tapu ruma ka chutule professor khat hunglut in introduction hung nei pi amin kha asat khan hilekilom introduction ka bolzo u class chom khat hunglak pi le lunch hun hingal kantina mangai zuali to kapot in tinu kantina ka chutule posal khat hungin tin hi dear ka hung join thei diem ken le kamit me chudinga ka sol le chu thangal david kai hungti Vaiphei te ala hida nei chu introduction lai kha e la he ke chun la ku ma kha ka ngai sak lo dan chu kaloi nu zualte ti lo ngal mangai zuali hi zualte hung ti di katai a first day a loi di ka sim ngal hi no pe ma ka hung tung te e ti ka ki ko lang le kitchen lama pat kanun bang ti chu la ki ko vak sek la pa te meeting room a hi o hung ti ken le hok di ka pa te room khu soundproof e khu hemilta mo ka ti le abang hile hunga jui store ramen hung ne ati okay thank you mom ka ti abinga ka chuk chel ji chu kanu te ngai mangoi tai ka bol jing ka ne wapat ma le kha sim di kai o ka ti ka ramen nek na ka sop le kanun som ngai khel lo a sop de tamu hi la le kha chu basima hung ti khai nungak nek na mi sop sak chule za cha kume ka ti ne na le kanun ai chu sop zo kin ale okay mom ka room ka tung phat ka kisil in tin kisil koma Sophia Carson la sak come back home kha ka sak ka ki ko bathroom single ka hi na hi chu ka pai thak theilo khatai tulai Sophia Carson la te hi nal sa ka chu a o nal si ka kisil zo phada ka closet da ka ki van na di ka hol le ato pa puna chual le tul su kha del dul khat ka mu ka ak ke hi ka paten wanga in sunga ka phat le puna chual ngen to sek kholai ka pot phat le chu pens lo to pot gel lo lekha chom khat ka simintin lup na chunga ka sim hi princess anneta di thowa nicholas in hungti ke imu suk talu imu phot ka kati le ngai lo hung tho mai ti ati ei chok boy den tholo thei lo hung posuka kati le ngai lo ati ken le daddy nicholas in ei posukut lo ti ka ki ko suk le ka pan le nik lanau chu hung posuk mai ti kha ato pa anung hung do khong ka ki pok suk gong kanun nungak oita wa ki pok ati ken le ut le mi la duat lo uto kati le kapan kumo ka princess duat lo nikin inaw sen nei sun hi kingek sak e hilam ken hung duat ta beng kati hoi a an nek di kha ati an vel e ba go nui ka nui in tin u ka ki del ule kanun la anu hung ne photu dap gamina ati an nek zo phada kong ho so pi se lowa karuma lekha ka simin tin dak som lekhat vel a story youtube ak ngai in tin bangtik kala imu ka hem ka heta poi jingkal ka thole da nga ging chet kha kele walking ka kisak ngal jingkal da nga lak hi chu ka ngai mangai tai ka thojing seksi ka walking in tin tu ni hi kangla nongpok torban sunga ka watai lut bang he kha ka hemle ka hepui zilam de hun ka watai open gym hi ji chu exercise kalak le posal khat hung tai phei chet ka et den chu oi joker pants a black khat cheng in tin sneakers t-shirt red to black ki mix aban be khat akit atha vel hoi na lai a khosa ulin chupin tin ading khachu fit ku val venti anunga ama mu phadinga all ka zui le ka in king la ku quarter sunga tai lut ke zui le a in umna kha ka in nung la mu veranda to ki opposite chet azo ama a le veranda khat chet ke room zona
kalung thima chu no ven tikati in sunga kanui lut vul le kanun lahung mut fu lut na e ati keile kanui intin ma mi khat kamu afu dan katile ka upa hung tho dok chet in heman numei chu e sampui mo ati kenle hu kati kamu kasuk soi huma karum lama kawakisuk thing school kun dinga kakisak zo ke phada kahung kum sukle kanu te kha dining table ala kichuvek intinu breakfast ala neu keile kakichut thak intin burger kanek le kapan mineu la le kha chu ati chingu banga tinam le he thiem nam ahung ti daddy professor ten mei te pau ha mat talu ken he thiem lo katile la education in a boy phadiem mo a boy ne e ka onikin hungti kenle asu khalo dinga chu gel phot le hin a book ka revise thakin tin he thiem lo chu ka nei bek pui azo a book dang le ka ha simin tin ka he thiem lo beb te sir michael ama hi new york ka professor ngai nat pen le ke adinga ki hong pen ai ka dot sek ai ka ti le ka u kha thoveng hok mai de psychology book khat ka order ngai sum ka nei tapui ka ti le ka pan bangjat man mo hung ti ken le sanga vel hi na ti ka don hu le okay dan le hung transfer in ka ati ke le school ka kon ngal university ka tung le mi ala dul kit na layu kaning thei dan hi kantina kaloi te ni to ka chut lai u pusal thum hi hungin tinu ka kinga hung kitung u mi ho khan lawa lau tuk theina lai u english nal dewa hi kamin chu boniam ama hi malem ngan ba aveila ma ki chu pa chu akok intin azo achang lama pa chu ama hi vidyananda ati introduction hung ki bol ji paulo ka et den top le lamin lahung gen thei di hung ti kenle angel jwal te le david kati kaloi te ka kok le nui sukin tin okay min nal tak ei tikit kalim sak tak lawin tin kanek di kanek mel de amau khan ei ho denu ka enin tin ka thil nek laya ka pau ut pui thupoi mo tak lo le lei po san thei diamu ka ti khumin tin kanek kit mi ho khan mak sak mel de wa hung enu ke chu la khok savet lo apo zo phat u kaloi te ni ka enin tin kamu pe chi ei pu katile amau in ko a hi hello mo hung tikelu kenle ka ngai sak pe pui anum hiu he je manipur te mong a hau salam lam ngai sang mizo sien ai et danu kha mi hau sama ma hi ven tiu katile david in boniam kha cm pa cha paneu pe nai hung ti kenle cm cha z din manipur in na bon e katile zwalten class 12 chan kha gamdanga akai intin ba apat lama hi hung kai ai chapo to a hel to min law theyu ei kha amaya pausul khak dilo ati kenle a hoe kati top zwalten a ho poi lakalak sak na layo film khura o belinda te loi chan in hu ka ki hu pi au kha nadana sau mi hau sange na hiwa mi to akiboi leule amau mona ale alang lamte university apat kinodok le umahiu belinda pa hi infal is co hi aloinu romila pa hi thobal mla azo aloinu puspa pa chu taga I principal pau hi kha atia kei kanui tak thakhat lam kakai ta het kuma le kane nai pui jingkal hung hi chu exercise la dinga kapot ngal in mai ka tungle ka gym boy pa tai chet kamu anunga ama mo phadinga all ka tai kit ji chu ka jong sak thim tai kamu masat pen ni par kha ka zui den se kai a in mai chanu ka hung le zui theng sekin tin a in mai apat ka le tai kita ka in lamo ka le lut kit zel sek zan le kha ka simzo phat le veranda story ngai koma ama ko tarlam ka enjing seka
ka room to ama room aki opposite zika ama le achang le ka musek aman chu ei mulodi azik chu ken veranda ka chut phat le light ka off chet sek guitar to la saden before you go to in the star asak na lama ka doi top achang le kala doi pen Sophia sak come back home le sazel amin ka het ngai lo bangbol sek banggol mi a hi le ka het ngai lo lampi ka kitok mai het ngai lo zu na ka oi hi ti hi keile ka kiging changai sek pui New York ka loi ten hello angol ei hi sak ventiu kei tangwal kiti him doi ngai lo nu hin star kaneya ji chule amin na san ka het lo wak khikit tuni Sunday hi an kanek lai o ka unik in kaloi pa an ne dinga ka ko in tin kel sa to vatot sa bek chu hon ngai ven ati kapan ko la loi pa ti adot le nikin Albert khalam ka classmate sek New York a ka khom pi pa kha IAS pa kha ati le kapan le ole a pha chu ati la loi pa hung di chu ei ko do da se u ka le kha sim di to ka story ngai na di to ka ruma den di kai ka ti le ole naw pang hoi si atiwa ka chanaw te nui veku kei chu hi ti de ureng an nek khom na vel a kei ut ngai lo kapan la loi pa chu khoi cheng mo tu hi ati ka un le in kinga ko tar lu ai ama le ati poi mo lo taga kalung thima ka dream boy pa hung kilang zok kalu ka peile kapan lau thong dewa mineu bang ti mo lalu chang na mo hung ti kanu ka etle lau thong na dim ngal ka upa le khuti tho ken le lama kui bang kadam hi ka ngai tu na suk be na dinga kalu ka pe chu ka ti le alung thimun no phui ka chanaw te e ngai tu dan u hi kadam lo le ka hui se thei talu kadam lo di kha thi se law ai